tubahaye ikaze nanone bakunze Umuragwa Family TV. Kongeye kugaruka muri wa mwanya dora tukaganira ku makuru y'imikino. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku makuru yiri wavugwa ariko mu gisata cy'imikino. Ugiye gutangira utubwira ubu ngubu bimeze bite ubu ngubu mu makuru y'imikino ubu bihagaze bite? Amakuru y'imikino? Yego. Ntayasanzwe. Amavubi yari yivubi imbere ya Nigeria. Uko nabikubwiye, wabonye wa mutipa atibuze harya yitwa nde? Osime? Bana yibuze. Ntago nawurebye wose, narebye habura nk'iminota harya umukino ugira iminota 90. Yego. Natangiye ku minota 60. Ariko vraiment ebana byari bimeze neza, abasore b'amavubi bari yivubi bimanye u Rwanda kabisa. Ibaze ko ngo ikipe bakinaga ngo yari irimo umuntu uri guhatanira Ballon d'Or. Wabimenye? Ari kuri ya liste se y'abantu 30 cyane. Bo bita ngo Rukumani. Ariko abantu bari guhatanira Ballon d'Or ariko yabuze igitego mu Mavubi. Urumva aba defenseur b'Amavubi akazi bahuye nako. Nyine urumva nkuko nabikubwiye mu kiganiro cyashize, ba Clement bakoze akazi gakomeye ko kurinda bariya ba Nigeria. Ikindi kandi Chamanda byabikezi byabafashe kabisa. Imwe twavugaga ni bajya gutera umupira ibikezi bajya gutera baro. Ebana Ntwari akaba yababonye. Ahubwo Ntwari wa mugani. Umuntu bita Ntwari ashobora kuba ngo uyu mukino yawugizemo uruhare none kugira ngo Amavubi atabasha kwinjizwa igitego. Ese ko n'abakinnyi bose, ariko nyine urumva ko hari amashoti bamushose rwose tukagira ngo birinji. Ariko twabona rwose ya umupira yawufashe. Ntwari yakoze akazi keza, uwo bita Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Mugisha Bonheur, siko ari bose. Banshuti Inosa, ebana bari babaye Amavubi kabisa. Ibi bintu rero turabihuza gute? N'ikintu nyine gikunze kuvugwa muri iyi minsi kandi birimo kugenda bimera nkaho birimo kugaruka kandi tukabona n'igihamya koko. Amavubi yo muri iyi minsi ashobora kuba atandukanye n'Amavubi twamye dufite nko mu myaka 2 ishize. Cyane biragaragara. Iki cyizere rero Abanyarwanda batangiye kwishyiramo cyangwa se batangiye kwibikamo cyuko dushobora kuzajya mu gikombe cy'isi. Uri kubona nawe noneho twatangira noneho kubyizera koko cyangwa n'ukwivugira? Mu gikombe cy'isi? Yego. Tuzajyayo. Byose birashoboka. Urumva haracyari imikino myinshi bagomba gukina, bagomba kubiharanira, kandi nibakomeza gutyo bari gukina vraiment bazagera kure. Ukurikije ukuntu Amavubi yakinnye, waguhereza nk'igihembo ngo ugiye umukinnyi umwe? Okay, bose uko ari 11 bakinnye neza pe. Nanjye ntabwo nawurebye igihe kirekire, narebye nk'iminota 30 ya nyuma. Amavubi yakinnye neza. Ariko birumvikana ntago bose nyine bahabwa icyo gihembo kimwe. Wakiguhereza ari kimwe ngo gihereze umwe mu bakinnyi b'Amavubi bakinnye neza kurenza abandi, wagihande? Nagiye Ntwari. Umunyezamu. Ego. Bamitishamo babiri, Nagiye Ntwari na Mugisha Bonheur. Ntwari yakoze akazi. Ahubwo birashoboka ko nakomeza kuriya. Harya ubundi Ntwari akina mu Rwanda? Oya, akina muri South Africa. Ashobora kujya i Burayi akomeza gukina kuri ya rwose. Nyuma yuko Amavubi rero anganyije n'ikipe ya Nigeria, ubu ngubu twitega iki? Ukurikije wenda ishusho y'ukuntu Amavubi yakinnye, reka tubanze tunashimire His Excellence kuba yabaye ku kibuga. Navuga ko hari ikintu byafashije kuri courage cyangwa se imbaraga abakinnyi b'Amavubi bakoresheje mu kuba wenda batatsinzwe na Nigeria. Hanyuma ukurikije ukuntu Amavubi yitwaye, tuyitegeho iki mu mikino yindi isigaye? Bazakore cyane kurenza uko.
kurenza uko nguko ubu batangira babone n'ibitego bajye batsinda babona 3 nk'ubu bamaze kugira amanota 2 ntago ari mabi bafite inota ryo hanze bavanye muri Libya n'ubu Nigeria ntago ibatsinze bavanyeho inota rero bakomeze bashyiremo imbaraga noneho bazatsinde ubu ngubu Amavubi bari ku mwanya wa kangahe mu itsinda herereyemo ntabwo ibihugu bari kumwe nabyo ntabwo byose mbizi ariko nzi Nigeria na Libya kandi nukuvuga ngo Nigeria yo yatsinze Benin ubwo nukuvuga ngo Nigeria imaze kugira amanota 4 kuri 6 yego u Rwanda ubwo rugize 2 kuri 6 yego ubwo rero Libya niba nayo hari ahandi yakinyi gatsinda cyangwa igatsindwa cyangwa bakanganya ubwo nayo ndifite 2 cyangwa se 1 ariko nka Benin ifite 0 ifite 0 butuvugana ubwo bivuze ngo umwanya ubu tuvugana Amavubi yabara ya kabiri ubwo umwanya wundi wenda ushobora kuza guhinduka cyangwa se ukaguma uko biri wenda tumaze kumenya resultat zavuye mu mukino wahuje Benin na Libya birashoboka niyo bazahura urumva kubera ko ubwa mbere Amavubi yari yakinnye na Libya hanyuma Benin gakina na Nigeria yego niba twakinnye na Nigeria ubwo na Benin yahise ijya gukina na Libya twari twakina ubwo ni ukuvuga ngo resultat zizava muri uwo mukino cyangwa ziri buze kuvamo nizo ziri butume tumenya Amavubi ngari ku mwanya wa kanga ariko nje nabashimira rwose ntako batagize u Rwanda barwimanye barwimanye abasore bacu bakomeze barwimane rwose barwimanye hanyuma reka rero tumere nk'abavuye mu Rwanda ho gato tujye hanze yarwo uko nguko mu Rwanda hari kuba imikino ihuza ibihugu ndumva ni Burayi ariko bimeze ni Burayi niko bimeze wagerageza kutubwira bimwe mu bihugu by'i Burayi birimo birakina cyane cyane nk'Ubufaransa cyane kari bwo bafite abafana benshi b'Abanyafurika burimo buritwara gute muri iyi minsi niba hari amakuru yabwo ufite hari umukino bakinye baratsindwa ariko numbaze ikipe bakinye nayo ariko baratsinzwe numvaga barimo baratsinda gusa njyaho ngaho handi icyo nzi nuko ikipe no muri Amerika y'Amajyepfo nabo barimo barakina na za Amerika y'Amajyaruguru nabo barakina Argentine niyo nabonye yatsinze Chili hanyuma Abongereza batsinda Abadage ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe ko Umwongereza yatsinda Umudage ariko ndi kubona babatsinze sinzi ikibazo kiri mu Badage hanyuma tukibaza babaye Amadage Ubwongereza muri iyi minsi bufite ukuntu nabwo butandukanye n'Ubwongereza twari tumenye nko mu myaka 2 ishize ko ejo bundi bwagarukiye finale wenda babutwaye igikombe muri Europa ariko ukibaza ubu Bwongereza ukurikije wowe ukureba Ubwongereza ubu ngubu ubona ikintu kirimo kirapushinga Ubwongereza cyane ari iki ntacyo nzi hanyuma ikintu nge navuga ku ikipe y'Ubwongereza Ubwongereza muri iyi minsi club yo mu Bwongereza ariya akunda kuba ari mu club wenda twakwita kari guhatanira ibikombe ubwo ni Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea wenda na Man U naho Liverpool urakoze cyane na Liverpool ziri mu makipe afite abakinnyi navuga ko bazamuye urwego abakinnyi bakina muri ayo makipe ari Abongereza ukongeraho n'abakinnyi Burayi noneho mu bindi bihugu nko muri za Espagne ariko ugasanga nabo nyine n'Abongereza tuvuge nka Bellingham ubu ngubu ari nko mu bakinnyi 3 cyangwa 4 isi twavuga ifite kandi umuntu n'Umwongereza ukongeraho ko akiri umwana ugashyiraho basaka bari muri Arsenal nabo bavuga ko ari mu bakinnyi 4 cyangwa se 3 beza ikipe championnat y'Ubwongereza ya Premier League ifite ukareba rero n'abandi abo ngabo ba Declan Rice bagenda bakina muri ayo makipe nka Declan Rice wo muri Arsenal
amakipe agenda akina abo ngabo ba Grealish bakina muri Man City ni abantu usanga bashininga muri ayo ma equipe yabo y'amaklub none uko nguko bagenda bashininga bari kugenda n'undi bahurira urumva basanzwe bakina muri champion imwe banahura noneho muri equipe nationale bakamera nkaho bari basanga kubera ko bakina n'ubundi mu gihugu kimwe gusa ubu ni Amavubi ndi mu mutwe Mbappe ya Mbappe nagende Mbappe se nuno Mbappe wapi kinoze akina mu Mavubi Jewe wantwaye mu Bwongereza nta nibyo nandi kumva kareka nani ibereye mu Mavubi ubwo bavugaga abo bakinyi nkimvira nshuti Innocent nyumvira Mugisha Bonere nyumvira Clement umva Ntwari Fiacre urambwira abo basaka ndabazi ariko ukimukunda abakinyi bo hanze kuruta abiwanyu ntago wakunda umuntu wo hanze utazi kurenza uwiwanyu ariko bariya nabo akenshi tuba tugomba kubareba nyine mubareba igihe abacu batakinnye ariko ntago n'ubundi bakiniye rimwe nyine se kuki bavanze twari turi kwivugira ku Mavubi utangiye kuzana ngo Ubwongereza se happy made in Rwanda reka tugushimire ku kiganiro cyiza duhaye muri siporo tunashimire n'abakunzi bacu b'Umuragwa Family TV ibi biganiro reka tubizeze ko bizajya bikunda kuza tuzajya tuganira ibiganiro byinshi ku bijyanye no gushaka amafaranga cyangwa kwihangira imirimo ariko ducishemo tuvuge no kuri siporo nkuko abenshi ku Muragwa Family TV barabikunze barabidusabye natwe tuzajya tubibakorera uko bishoboka kose wakoze cyane rero murakoze namwe ibiganiro nk'ibi nakagaruka turabashimiye ciao ciao